Maqedonia nga dalë, por me siguri po arrin marrëveshje dypalëshe me vendet e zonës Schengen për tejkalimin e problemit të transportuesve, deklaroi ministri i transportit Aleksandar Nikolovski, pasi ditët e fundit kamionistët kërkuan hapur nga vendet e Bashkimit Evropian që qëndrimi i tyre të llogaritet në orë dhe minuta dhe jo në ditë. Kjo është çështje që duhet ta rregullojë Bashkimi Evropian dhe ne tashmë kemi lidhur disa marrëveshje me vendet pjesë të zonës Schengen, tha Nikolovski. Веќе имаме такви договори со Хрватска, со Швајцарија и со Романија. Интензивно работиме со Австрија, со Унгарија и со Германија и на тој начин ќе бидат покриени земјите каде што нашите превозници најчесто извезуваат или низ кои што најчесто транзитираат. Очекувам во тек на октомври месец да започнеме разговори и со Словенија и на тој начин целата рута е покриена, така што тоа е нашата целосна поддршка. За се останато треба Европската унија да изнеде решение. Sa i përket paralajmërimeve se transportuesit nga rajoni do t'i bllokojnë sërish pikat kufitare nëse nuk u zgjidhet problemi, Nikolovski thotë se Maqedonia ka një qasje individuale për zgjidhjen e problemit, ndërsa protestat e paralajmëruara janë nën presionin e një vendi fqinj. Mendoj se ekziston një zgjidhje më konstruktive, siç është arritja e marrëveshjeve bilaterale dhe mendoj se protestat nuk janë zgjidhje, u shpreh ai. Она што го добив како чувство е дека една соседна држава прави притисок за таа работа пред се од политички причини, нек си ги решаваат своите проблеми. Ова е индивидуален пристап кој што ние го имаме, а не колективен. Ние сме засебна, суверена, независна држава и ќе ги решаваме проблемите онака како што ние мислиме дека е најдобро, другите држави нека си ги решават како што тие мислат дека е најдобро. Не смееме да паѓаме во една замка на колективизација на проблемите. Знаете дека долго време има обид да целиот регион биде представен како едно, како Западен Балкан. Јас со тоа не се слагам. Ditët e fundit, grupi punuesi transportuesve nga rajoni, ku përveç Maqedonisë janë edhe Serbia, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina, mbajte një takim në të cilin u dakorduan që deri më 1 shtator ta presin Bashkimin Evropian të sjellë një zgjidhje për problemin e tyre dhe kërkojnë që qëndrimi i tyre gjatë kryerjes obligimeve të transportit të llogaritet sipas orëve dhe jo sipas ditëve. Ata thanë se nëse kjo nuk arrihet, sërish do të fillojnë protesta me bllokada të pikave kufitare.